Ongeye kubaha ikaze abakunzi b'Ikirura TV1 aho muherereye hatandukanye ku migabane itandukanye igize iyi si ya rurema. Tubahaye ikaze mu makuru yacu muri y'aka kanya cyangwa se y'uyu munsi ni posho umunsi usoza icumweru muri weekend. Rero mwebwe mwese muri ku migabane itandukanye twifurije weekend nziza cyane, muhirwe muzo murimo byose. Uyu ni mwanya w'amakuru yacu ya nimugoroba, ariko n'ubundi ntabwo ndije nyine, ndi kimwe na mugenzi wacu cyangwa se turi kumwe na mugenzi wacu Ruco TV. Reka tubanze tumusuhuze kugira ngo tubone kubabwira ingingo z'ingenzi turi buze kurambura mu makuru yacu y'uyu munsi. Ruco TV, mwiriwe neza bwana Justin. Twizere ko wiriwe neza. Twiriwe neza birenze. Ni amahoro aho wiriwe? Twiriwe tumerewe neza cyane. Iyi weekend abantu benshi ngo bazasohoka, ari wasohotse se? Oya, niriwe mu makwe hirya no hino, ariko nta kundi gusohoka. Ariko nako no gusohoka kuko siniriwe mu rugo. Yego, niriwe mu bukwe, ariko ubwo bwagenze neza, bari bumeze neza. Urakaza cyane muri aya makuru yacu y'umugoroba. Rwose ndisanga. Rero nkuko muzumvise ni Kirura TV1 ndetse na Ruco TV tugiye kuganira, muze kudutega amatwi muri benshi cyane. Rero ingingo z'ingenzi turi buze kuganira namwe, turaza kuganira cyane cyane ku mutekano w'abaturage ba Minembwe, Minembwe centre, inkengero zigize Minembwe. Turaza kugerana za Kabanje turebe kugeza ubu ngubu rero uko byifashe. Hari n'amakuru menshi yagiye acicikana avuga yuko hari uburyo ki amaduni n'intare baraye binjiriye aduyi hano za Kabanju. Ayo makuru yose turaza kuyava imuzi. Turaza kwerekeza ku indondo ya Bijombo, indondo ya Rurambo, Gipupu, tuze kugera ku musirikare wa MLDP witwa Evangeliste Gatabazi wafashwe uyu munsi. Rero amakuru yose nta handi ni hano ku Kirura TV1 na Ruco TV, niho muza kuyumva ido nido cyangwa se imva n'ivano y'aya makuru yose. Ntimucikwe n'ayo makuru. Turaza gukomereza n'undi mu kiyaya cha Baraka, Fizi ndetse no mu mujyi wa Uvira, tukubitira mu mujyi wa Bukavu turebera hamwe uburyo ki amaduni n'intare bakomeje kurindira abaturage umutekano, nubwo muri Kalehe hakomeje kubera ikintu gisa naho twacita ko ari ubwicanyi bwakozwe na leta ya Kinshasa, ikaba yaje kwica abantu batari bakeya. Ubu ngubu umubare wabo ukaba ugeze ku 9 ndetse n'inkomeri zikaba zakomeje kugenda ziyongera. Rero aya makuru yose ni hano mugenda muyumvira. Turagera mu mujyi wa Goma, tuze gusoreza amakuru yacu mu mugwa mukuru i Kinshasa. Rero kaze muri aya makuru tugiye guhera mu misozi miremire y'Umurenge muri centre ya Minembwe ndetse n'inkengero zigize uyu mujyi wa Minembwe. Uyu munsi muri Minembwe nkuko musanzwe cyangwa se nkuko bisanzwe ni muri weekend. Rero muri weekend hasanzwe haba umuganda. Uyu munsi hari umuganda wakozwe muri Minembwe centre. Ruco TV tubaye kaze kandi unakomeza. Murakoze cyane bwana Justin kuduheza mikrofone. Rwose reka tubagezaho amakuru ari mu Minembwe. Hariya mu Minembwe centre uyu munsi ni posho, ni umunsi w'amasuku hanze ndetse no mu maso cyane. Ni ukuvuga ngo AFC cyangwa ingabo za MLDP ziri hariya ndetse na M23 zihagarariwe ndetse na administrateur cyangwa umuyobozi wa territoire ya Plateau de Minembwe hariya, Afande Gikwerere, Colonel Gikwerere Makombe Charles. Uwo ni wabuhagarariye uwo muganda rwose, kuko niwe ubazwa cyangwa niwe ubazwa uramutswa ibintu byose za hariya, kuko niwe nyiri byose. Rero bateguye umuganda wa gatandatu abantu kugira ngo barebe ko batemagura biriya bihuru. Abantu baramaze iminsi cyane bari mu ntambara. Rero kuba intambara irangiye bagomba gufata umwanya muremure wo gukora amasuku hariya mu muhana, bagasukura, bagatema ibyatsi, bagasibura inuzi imvura igiye kugwa, bagasibura imiringoti cyangwa imivu kugira ngo amazi atazareka hariya ibiziba n'ibiki byose n'ubucafu, no gutoragura amashashe ndetse n'amashupa n'imitiritiri n'ibiki byose. Ibyo bintu byose nibyo biriwemo, ndetse no gukora n'ibiraro no kugira gute mu byo kugira ngo habe ubugenderane cyangwa ubusabane n'umuhana entre umuhana n'undi. Murabizi ko hariya ari mu shanga. Rero uyu munsi mu Minembwe ndetse n'ahandi hose biriwe mu muganda kugira ngo barebe ko barwanya umwanda ndetse n'ubucafu. Kiri kandi uyu munsi ni kuwa gatandatu, abaturage barimo kwitegura iyinga, abagiye gufura, bagiye kugira gute, bari guhoma, bari kugira gute. Ibyo nibyo biriwemo hariya mu Minembwe uyu munsi. Kindi nuko Minembwe haratekanye rwose, hari umutekano mwiza usesuye, bakesha amadu ndetse n'intare za Saranga. Rwose icyo ni ikintu tuzavuga, tutazaruha kuvuga, nitunakivuga kenshi nimuga turambirwa, kuko ni ikintu kidasanzwe cyabaye.
cyane abantu baramaze iminsi bakeneye umutekano kuva 2017 kugeza none abaturage bahariya barara ku ijoro bakubitwa bapfa banyagwa bakikirwa basenyerwa ariko ubu nyine ukwezi kurashize n'ibindi bamerewe neza umutekano bakesha amaduni ndari za Sarambwe zabazaniye rero bameze neza uyu munsi rwose baratekanye nta kibazo na kimwe bafite nubwo hariho indege zirwa zibatera ubwoba twabwe ko indege ntawe yofata cyane ishobora gufata yaba drone yaba Sukhoi yaba kajugujugu yaba iki nta hantu yofata habe nabo uretse gusa kwirirwa batesha abaturage umutwe ndetse no kubabuza amahoro nicyo Gisegeti yahagurukiye buza bari abaturage amahwemo ndetse no kubabuza gusinzira no kubabuza kwitekereza ariko ibyo byose barabimenyereye nibwo bikorwa ariko ntibabuza gukora activite zabo n'abaturage bamenyereye itabu bamenyereye ibyago bamenyereye amakuba yose nta kintu na kimwe Gisegeti yenda gukora batarabona rero niyo mpamvu ubu nyine bakomeje gukora ibikorwa byabo nubwo drone zirwa zibazunguka hejuru ndetse na zirya na Sukhoi waruvuze ngo ntabwo tuzahwema n'ubundi ntabwo tuzahwema ntabwo twareka kuvuga ibigwi n'amateka zagiye biranga mu misozi miremire y'Umurenge mu ntambara zagiye zitambuka hariya ndetse aho twavuga ko nk'uyu munsi wa Niposho abaturage benshi niwo munsi bazakora amasuku muri Mirenge abatarabizi nibwo ama practice ku baririmbyi nibwo bazayakora ariko yaba ayo ma practice ntiyaragikorwa yaba ayo masuku ntiyaragikorwa yaba iyo miganda ntiyaragikorwa none se ngo kuri none kuba abaturage bagezaho bibuka gukora imiganda nibigaragaza ko bafite ibitekerezo noneho biratuje ko baratekereza ku iterambere naho ubundi batekerezaga se burira cyangwa se buraca nico cyari ikibazo bibazaga kugeza n'uwariye n'utariye terakimenya ko atariye ahubwo gusa yibaza ati se iri joro naryo riraca cyangwa iri joro naryo riramera kirindi ryaraye rikeye kuko bwaracaga bakababwira ngo runaka yapfuye kwa runaka cyasiriho kwa runaka byagenze gucya amatungo yo kwa runaka niyo yarashwe kuko bararabumva gusa ibintu biririkiza gusa mu majoro bavuga ati ico kigiriye he nayo niyo yari amateka niyo yari amakuru muri Minembwe rero kuba kuri none abaturage ba Minembwe batangiye gukora imiganda nibigaragaza neza yuko Minembwe ihagendwa rero mutawarika kubivuga nta nubwo tuzahwema nta nubwo tuzacika intege mu byukuri tuzakomeza kubivuga nta nuzatwinuba kuko uwatwinuba ubo n'umwanzi w'amahoro n'ibyo cyane rwose uzinubira yuko twadushimira yuko kuri none abaturage babaye neza cyangwa se bari mu buzima bwiza no umuntu uzaba ari umurozi myandi magambo n'umwanzi w'amahoro cyane kugeza ubu ngubu rero hari ishimwe rinini cyane kuba abaturage bose ba Minembwe bameze neza kandi niyo miganda ikaba yakozwe ndetse niyo mirimo itari gikorwa mu minsi yashize yasubukuye yose nk'ayo masuku ubu bafite isabune bafite amavuta bafite ikintu mbere hari ukubura umwanya hakaba no kubura isabune cyari ikibazo no kuvuga ngo kuri none rero ibyo byose birahari abaturage n'uruza barabifite ubuzima bwabo buhagaze neza reka n'ubundi duhita twerekeza mu nkengero z'umujyi wa Minembwe ku munsi w'ejo bundi twumvise imbunda zavuze hano mu burasirazuba bwa Minembwe abaturage benshi batangira kwikanga tese nibijya bigarutse cyangwa ibindi bisha bitangiye byari iki kugira ngo abaturage bumve biturika hariya ingabo zatwirwana na M23 murabise ko hariya intambara irangiye isige ibintu byinshi bibi hari amasasu yavuze hariya kwa Murima atarasobanutse ariko hari n'ibindi bintu baturikije hariya muri Nyamabugu yego ukuvuga ngo hariya abarundi bari ndetse n'ingabo za FRDC basize bahateze imitego myinshi cyane rero hariya ejo bundi bari kubategura iriya mitego ngo batamenyesha abaturage kandi ntibamenyesha bose kuko communication iragoye ta radio ihari n'amatelefone ntakora gusa wenda babwiye bene abantu bakuru bene bafite babayobozi b'abashefu ariko ibintu byaturitse bitera abaturage ubwo yego ni bisasu bari kwaturitsa hariya mu Nyamaguguma kugira ngo bitazagire uwo byangiza bitazagire uwo byica bitazagire itungo byica kuko ubunyine ni muci inka zirashaka kwinjira hariya mu kibira ngo zo kugishitoki kandi inka nziza zigenda zonyine nazo izo dusira ntibashaka ko zipfa kuko ni imbuto ikomeye tugomba kuzakuraho amasho ndetse n'inka nyinshi cyane nizo barimo kurinda kugira ngo bitazaturika n'inka zikabyica cyangwa abantu nizo bari kubaturitsa ndetse no ku munsi w'ejo Gakenge baratwitse aturika ibindi bisasu bitatu
bamaze iminsi batwika imisozi yego cyane cyane imisozi yagiye inyuraho bari abarundi ndetse na FARDC na zirantera hamwe zose zageze yasiga amagrenade zageze yasiga amabombe hari amabombe yapfubye hari zamini bagiye batega rero iyo batwitse umuriro ugenda wihutsa ejo barabyukije n'ejo cyangwa umusibe ejo n'ejo barabitwitse ari gakenge biraturika ibisasu bitatu iyo ni gahunda ihari yo gukora amasuku ahantu hose hagiye hanyura ziriya nkozi z'ibibi kugira ngo ingaruka zabyo zitazagira abo zihitana rero niyo gahunda yari ihari hariya abumvisha amasasu n'icyo bari kubakora amadubu n'intare za Sarambwe barakanuye bahagutse kurinda umutekano w'abaturage rero nta kantu n'akamwe bagomba kubasoba nta kantu bagomba kubasoba kugira ngo atazahitana abaturage abantu barahamutse rero iyo wumva ikintu gituritse mu by'ukuri hari n'abandi yumva kiraturitse gusa akavuga ngo ni drone akaba atanga amakuru akavuga ati drone irarashe abandi bakavuga ati baragarutse ngaba baraje kera bageze aha ngaha ariko reka duhumurize abaturage tubabwire ati mu by'ukuri mwizere ingabo muri kumwe aho ngaho zibacungiye umutekano 100% kandi mureke guhungabana mureke kugira panike nubwo umwanzi yazamuka nubundi karitegura kuzamuka ariko ntacazabatwara umutekano wanyu urarinzwe rero nukuvuga ngo muri programme bafite zo kugenda bategura bino bisasu zo kugenda babikuraho mureke guhungabana nta communication bafite kugira ngo babashe kubamenyesha mbere y'igihe bababwire ngo ibi bigiye gukorwa gutya ibi bigiye kugenda gutya kubera ko murabizi murabahamya leta za Kinshasa zasize zangirije communication zose zamenyeshaga abaturage amakuru be nayo ngayo rero muzo mwihaganira izo ngaruka cyangwa se izo mpinduka ziba zabaye ariko kandi munagirira icyizere ingabo bafite zirabakunze kandi zibitayeho cyane ko zirakibe zitazakira icyo batafite icyo bafite baragitanze rwose umuntu ugera agatanga amaraso agatanga agapfa indahiro akavuga mbere yuko wewe uzopfa uko jewe nashize cyane takiriho ndahiro ya abo bantu rero tugomba kubashira icyizere kirezi cyo kubashira kuko ni ukuvuga ngo icyo batwima gusa ari cyo badafite ariko icyo bafite cyose barakiduha rero nukuvuga ngo abaturage bagira icyizere cy'ingabo bari kumwe kuko nizo ingabo zarahiriye yuko izo zigomba gupfa mbere y'abaturage rero nukuvuga ngo abaturage nta kindi kintu bagomba gutinya niba zirangabo muzi ko zitarashira umuratinyike ntacyo mugomba gutinya kuko mu gihe bakiriho mwizere yuko n'ubundi ubuzima bwabo bwanyu burarinzwe mu gihe batarapfa burarinzwe rero abaturage mugira icyizere MLDP ndetse na M23 naho barya bose bakomeza kuvuga ngo basubiranyemo sinzi ko gusubiranamo ariko abantu bagwenda bavuga ngo basubiranemo kuri furo yego hari umuntu usubirana no kabingo irundu hari umusirikare wo kabingo hari umusirikare w'ibirundu hakoriki nicyo kikwereka ko bapfa kubesha gusa nta bwenge burimo rwose ikinyoma cyanyu ni ikinyoma gifite ubwenge kirimo ubwenge cyane mwagikomboje mudatekereje ariko umuntu uzubesha nyine iyo ushaka kubesha uzubesha umuntu ukamukika mu buryo no kuvuga ngo asobanura ikinyoma neza wabesha gutwara umwanya ariko wabesha ngo basubiranyemo ku kabingo ngo basubiranyemo w'irundu nta musirikare w'irundu nta musirikare ariya ku kabingo nta musirikare wo mu gahwera abasirikare bamwibumba hakurya no mu bashasha nibo barindiye iyo ngi none abavuga ngo gahwera ngo basubiranyemo mu by'ukuri bazashiramo n'ubwenge gahwera hari umusirikare wa hakoriki uri mukubona ibiterane pasiteri tuje mu kwakoreka hari umusirikare hari umusore wari wahabona si abasaza n'abakecuru barangiza ngo abinuke bave mu gashasha basiga umwanzi ngo baje gusubira no mu baje gupanga tere noneho yabo mu gahwera ariho baje guhanganira bave mu gisakuku iriya inyuma mu bibira baze ngo baramanutse baze bamwe baje ku gasozi abandi baje ku kandi cyangwa gatatu no kuvuga ngo commandement nimwe bafate general Charles Sematama babwira ngo bamwe ni bambuke ku gasozi kamwe abandi bagende ni mititisi yagiye guterana ni bitobo basa rero aba banyakagara baza babanze bagira ubwindi bagomba kumenya bari abantu ba AFC cyangwa ingabo za M23 yego turavukana kwanza ku maraso duhuje amaraso ikindi cya kabiri duhuje gupfa icyo si ikintu cya kabiri ikindi cya gatatu duhuje impamvu cyane abantu bahuje ibyo bintu bitatu ntacyo tuma basubirana kandi mbere yo guhurana kuvuga ngo bahure babiganiriyeho baravuga ngo tuzokorana nuku kandi ko barakorana neza twabonye abasirikari bava muri twirwano kera 2020 yego
baragenda baja muri no baje kurwana Yego. ba Colonel Gakunze ba Colonel Ndo Cyane. ba Colonel Singari Ni ba Colonel Munyamaho Yego. n'abandi benshi Mm. n'abandi bari kuri Goma bose abandi bagiye bakika bakaja muri no n'abana bagiye bava za Kenya nazo bakaja muri no ni ukuvuga ngo ubufatanye bwabo ni ubwa kera kuzogeza sinzi igihe bizaranga ariko n'ubu nyine ko barakorana neza rero sino gukora si ugukora gukorana ni nk'igihe mwagize amasezerano yo kuvuga ngo dufatikanye ikintu kintu ariko ntabwo ari amasezerano ahubwo bose basangiye gupfa no gukira ni ukuvuga bose ko barigwana ngo tudapfa none se uko ni ugufatikanya ni ibintu byikoze nta muntu wabigize mu Rwanda nta n'uwo bigira mu habe kuko nta n'uwagize n'uruhare rwo ngo tuvuga cyane turavugana Cyane. kuko igitutsi badutuka nicyo babatuka twese baratwanga batwita abanyarwanda Yego. rero icyo kintu ako gasuzuguro n'ako karengane niko bahagura mu gihe katararangira sinkongera kuvuga ngo barasubiranamo icyo cyabagura icyo kitararangira akazi bakoresheje kataratangira batarakorewe Kisegedi ni ukuvuga ngo abantu musubize yamerwe mu isaho ibinyoma mu benshi ibindi naho ibyo byo mwarayobye cyane mwaho bikomeye urakoze cyane reka duhite n'ubundi twerekeza mu majepfo ya Minembwe ku munsi w'ejo hari message zagiye zicicikana zivuga yuko ngo Kabanju ngo MLDP ngo yarayinjiye mu ngabo z'u Burundi ndetse na FDLR ngo ibasha ngo gukoramo akazi ariko amakuru twahawe na Afande Rugabo yavuze yuko iyo gahunda ntari bakoze cyo ni ikinyoma yego niko twababwiye ngo amakuru y'ukuri tuzayababwira twenyine ku Kirura TV no kuri Ruco TV amakuru y'ukuri tuzayababwira ariko ari ikinyoma ntabwo tuzayavuga n'aya gatabazi mu twitanga amukanya turaje tuyavuga ukuvuga ngo aya makuru aryoheye amatwi hari umuntu utekereza kumva gusa ibi ariya muri Ruyenge akumva yo komeza kugira agahinda ibintu bitari ari ikinyoma naco twanze ko amakuru abateye yego titwanze ko abica kuko n'abanzi nabo baje kwica ariko si ngombwa kubabica rero ayo makuru siyo ntangabo za twirwana ntangabo za M23 zinjiye mu makaya y'abarundi ndetse n'abantu ngo babice yego ivyabaye ibyo ngibyo ivyabaye kandi intambara yabaye nta n'amasasu yavuze nta na drone nta na sukoyi nta kintu na kimwe cyabaye yego rero amakuru y'ukuri tuzayababwira ayi kinyoma tuyababwire nayo twabwiye ko ari kinyoma rero hariya mu Kabanju ni kwa kundi bikimeze ni kurya bikimeze umwanzi yarazamutse za Kirembwe za Kabambare za Rurenge yose za Gitumba abandi bari za Rulimba abandi bari za Misisi abandi bari za Natete niko bikimeze kugeza n'aya masaha kugeza aya masaha nta kintu kirahinduka amaduba arahagaze rwose nta sinzi na ntanahumaguza ategereje umwanzi nawe ko arisuganya ku bwinshi kumurumva ko turakubita Kirembwe tugakubita za Kabambare ni kure cyane abantu bose ibaze ko kuvuga ngo umwanzi ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu twashize umwanzi yari kwabuhimba none ibaze ngo ubunyine umwanzi ntahasinzirikare hari gusinzirikare isaramabira ngo umwanzi tahajya Kirembwe nta ibaze ngo ibaraka n'ifizi kugeza ubu ngo bitakwira webuzo akitse umugongo we yamagwa mu nzu bihona hayi na Kongo ibaze ko kuvuga ngo Kongo yagiye kuri space aravuga ngo bidasubirwamo Minembwe yafashwe none ubu nyine ibaraka n'ifizi ko baramubwira ngo tuja mu mazu bari kurara mu mbarazandi z'amazu kwanga kubona ko ninjira mu nzu akamubwira ngo baramayikika ni ukuvuga ngo ibaze nk'icyo kintu agahinda abo bantu bafite abantu bazavuga ngo Minembwe ngo yarafashwe ngo bidasubirwamo ibaze ko kuvuga ngo bitakwira yaricaye ikinshasa ahavuga ngo arabona wazarendo hariya na ya myenda y'ibirepe yabaguriye babacyaracara mu madeko ariko kuri none ngo baramubwira ngo uvira ntitwatujyana ifizi ntitujyana ikalemi uko ntitwatwitse umwuka ko turikoza ku muntu kwamubwira ngo ruhina mbaga akavuga ngo sinkiriye oye ko barabwira ngo baje kurwana akavuga ati sijya kuri Poenzero muvuga handi hataraho muri Kongo yose vuga handi ureke Poenzero ureke ruhina mavi ureke Gakeke ahandi ukeneye hose ndashaka ariko hariya kuzamuka harara sinjaka cyane rwose rero murumva za Kabambare muri Manya yego naho bahagutse rwose bose za Kirembwe muri Manya barahagaze iyo ngiyo hose ururenge rwose rurahagaze baraza gutera ibaze ya nkota yari iri hano irundu
za bitero za drone zararaga ku baturage abantu baba babika igitondo n'ikigoroba aba bavuga ngo buraca dupfe turajahe none ibaze nk'ubu ngo abantu bari ikirembwe nibo batabasinzira haca iminsi ngahe ko kuvuga ngo ariko uzi ko Imana inzira z'Imana bijya zabona ibihumbi zirenze kuba ibihumbi ishaka kukugirira neza tubumenya hico we gusa bakuyiringira gusa tuba tubabwira ngo nizera amadubu n'intare za salama rwose bafite umutekano wose uke mu kiganza cyabo Imana ishaka kukugirira neza tizikora ndivangura ko tizigishwa inama tiwoyisungura tiwogira gute zikora ibyayo nk'Imana kuvuga ngo lezi nefu z'ukwa gatandatu abantu bari kwagura hasigaye ibirometero 3 cyangwa bagere ku madeko ubu nyine ku itariki 8 z'ukwezi kwa munani ko barishaganya ikabambara ko barishaganya ikirembe za salama birababuza amahoro za fizi hondi iboga bari imbere y'inzu cyane rwose rero nuko bimeze nizere bari abagabo ndetse n'Imana yabahagurukije Imana yabaduhaye kugira ngo baturwanire bazaturwanira kandi urugamba ruzatsinda ikindi bari abirwa bayobya abantu baza gucafuza amawazo y'abantu mugende mutuze mugaruke ni mutagaruka mutuze mwaratsinzwe n'ubunyine wowe bitakwira uraryamye Kinshasa wacitse umugongo nawe Kongolo wacitse umugongo bari bose babanyota n'abandi n'abarugari mwacitse imigongo mugenda mububa mushaka aho ngene mureza amakuru y'ubusa y'ubucafu mureke ibyo bintu mwagiyemo umurongo n'umwe wo kwibohora ndetse no gukuraho ingoma y'igitugu exec taki nta muturage bazica nta muntu bazahutaza ntawe bazarira ibyiwe ntawe bazafunga cyane rwose gusa niba mu murongo umwe wo koza igihugu n'amahoro ariko nukomeza gutanga wega bazagusunika kuzogeza mujanye exec rero mukabanju nuko bimeze kabanju umwanzi arahari mwinshi cyane mu gitumba umwanzi arahari mwinshi cyane hanyuma mu rugeze yara kwa natete inatete umwanzi arahari mwinshi abandi ko barazamuka amavaka igitondo n'ikigoroba amarejima ari hari ya zarurimba ya FARDC mwinshi abo bose amadubu arahagaze arabategereje kandi tuzi ko azabatsinda cyane izuba riva kubera umwanya wa Ruco TV reka duhite twinjira ku nkuru yacu y'umugabo witwa Gatabazi kugira ngo wenda umwanya amasaha yawe aje kugera uyu mugabo twamugezeho nukuvuga ngo umugabo witwa Gatabazi Evangeliste Gatabazi wo mwituko ushaka ni Evangeliste Gatabazi ni Gatabazi cyangwa se ukundi kose wagenda uvuga uyu Gatabazi yararirimbwe mu minsi yashize uyu munsi kandi Gatabazi yongeye kugaruka kuri social media Gatabazi yongeye kuba Gatabazi ese uyu Gatabazi ni muntu ki kugira ngo tubashe kutubona kwinjira mu makuru yiwe nyirizina Gatabazi jewe ikintu no musungura gusa nakikaruri gusa ingabo za AFC n'abavyeyi kandi uriya n'umwana wabo kandi yagaragaje ubushake bwo gutabara mu wambere aragenda ndetse na mbere ko atabara yari twigwane kuva kera za 2009 yararwanye cyane yari za Karindi na zahiye wakoze imirimo myinshi cyane arusha abantu benshi cyane ariko sumusirikare nukuva mu muntu wavuye hano aratabara aragenda agera mu Kamanyura akora ikosa arayirangiza aradiporoyinga baramudiporoyinga arakora akazi buke baje kuzamuka agira buke rigwaza aranyerera aratangiye arakora akora ibintu byinshi bitari byiza hano mu bisirimba avuga amagambo atari neza buke wenyine arongera asubirayo aragenda diri nigakanga agerayo baramuhanura bagira gute barongera baramureka bamurekure yamagira buke kandi aragenda neza nazarura ngo ni duci hano ni Gatabazi nindu nyuzanga ni Gatabazi nindu teyubwa abaturage ni Gatabazi nindu gizo cyane ni Gatabazi nindu wakoze iki ni Gatabazi neza baramuhiga aramanuka neza kugeza ageze neza mu Kamanyura niho amaduni intare Sarangwe bamufatiye abagiye babesha ngo yagiye muri mari no abavuze ngo yagize gutya ngo yafashwe n'amanyi ngo abana barashongo bari kumwe no Gatabazi kugeza amasaha ari maboko y'amadubu kandi ari kumwe n'abandi bana yajanye mwe n'abana batatu nawe bakana
ni batatu cyangwa ni babiri ni batatu n'abakara n'abandi bivuga ko bafashwe kwafashwe n'ingabo z'amatuku barabafite rero Gatabazi nuko nayo makuru yiwe yapfuye nta muntu yishe nta muntu yikishije yaratorotse gusa afite ingwara yo gutoroka afite nk'akantu ko gutoroka kuko ahantu hose yagiye aba twagerageje kubaza amakuru yiwe ahantu yagiye aba hose yagiye atoroka nicyo kibazo afite ariko nta bundi bugoma afite nta bundi bwaduye afite ikibazo kiwe nicyo cyo gutoroka gusa afite none se hari abantu benshi batangira kumucira ugwa kibera bakavuga ngo Gatabazi ngo bigende gutya ngo bamukorera ibi ngo bikorwe gutya wowe nk'uko ubona ko Gatabazi ashobora gucirwa uruhe rubanza abara n'abasirikare kandi bari abasirikare bose baza amategeko kuri gisirikare kigira amategeko yacu muri cyaha kigira igihano ntabwo nuvuga ngo Gatabazi ngo bamurishe igihano ngo bamugire cyangwa bamugire gutya n'ubundi baramufunze barongera amafunguro bitewe n'icyaha yari yakoze cyo kudezatinga yaragiye akangara baramukosora baramurekura none ngiye gukora irindi kosa kandi abari bamufunze bafite intuzi igisirikare kigira amategeko kandi buri cyaha gifite itegeko rigihana cyangwa igihano icyaha yakoze ubwo rero icyaha yakoze bitewe nyine n'icyaha yakoze bafite igihano bazamuhanisha nabo ni ababyeyi kandi n'umwana wabo ndetse n'umutabazi ubwo nabo bazi ko bazamuhanisha sinuvuga ngo bazamuhanisha igihano kuko bazi ibihano bazamuhana bonyine bashobora kumubabarira cyangwa bakamufunga cyangwa bakamusezerera cyangwa bakagira gute ariko umuntu waje yafashwe mu ikosa agomba guhanwa nyine bitewe n'icyaha yakoze n'amategeko ya gisirikare rero hari abenshi baba bayigira abacamanza bagatangira kumucira urubanza ngo Gatabazi ngo yakoze ibi ngo yagenze gutya ngo zakozwe gutya ngo zagenze gutya ngo rero Gatabazi ngo agomba ngo kugenzwa gutya na gutya nukuvuga ngo Gatabazi ni deserteri ni desert ubundi umudesert hari amategeko ya gisirikare agomba kumuhana rero yari umusirikare kandi afite basebuja bamugengaga Gatabazi yari ari mu maboko n'ubundi yatwigwaneho rero nukuvuga ngo abantu tureke kuja muri panike nishi ntagikuba cyacitse icyiza gusa nuko twamubonye ari muzi kandi yafashwe n'abavandi icyo tuzi ko neza umuryango we n'uyu munsi wenda bokenera kumuvugisha cyane tuzi ko n'abandi bavandimwe wenda n'abandi bose bokenera Gatabazi wenda baciye mu nzira za nyazo bomubona rero nuko ngo Gatabazi ntagikuba cyacitse Gatabazi yafashwe afatwa n'abandi bana batatu bose ni bane nukuvuga ngo ubu ngubu bari mu maboko n'ubundi y'abagenzi babo rero nukuvuga ngo ico bazamuhanisha nibo kabisa nta wundi muntu wera wirabura tuzodutungura tubona Gatabazi kuri te amategeko yatwirwaneho ndetse n'ibihano n'ibyaha birapanze birahari icyaha yakoze igihano cyaha sero no mu itegeko ko cyaha rero abaturage n'abandi basivile tureke kujajinga Gatabazi ba nyirawe baramufite kandi nibo bazi ko bazamuhana uko bazamuhanura urakoze cyane reka duhite twerekeza hano ku indondo ya Bijombo indondo ya Rurambo uko byifashe kugeza ubu ngubu ndetse no mu bice bya Gipupu situation ya karere k'indondo yose yo hagati ndetse n'indondo ya Uvira hari indondo ya Uvira hakaba n'indondo ya Uvira ni ya Bijombo no kuva mu Bijombo neza mu Rusuku ukamuza neza ukagira neza hariya ku ntuzi za Buhonde ugakata za Canzu vugufi naho ngaho ndabona icyo muri Cyakabaru iyo urenze hirya iriya za Rubarati ndambo wagiye niyo ndondo ya Uvira nukuvuga ngo izi ndondo zose kuri none situation ifashe gute situation y'indondo imeze neza dore za Gipupu Gipupu imeze neza Gipupu imeze neza gusa hari umwanzi wari wasigaye hariya ndetse afite n'abaturage yari yasigaye babona ko wenda bashobora kuza bakiringa hariya za Kabara na hehe bityo basenyeje ubundi umwanzi utiwo mwicarana kuko barabemereje muze babona kandi suko batari baza aho bari suko batari babonye ariko bari babonye bakomeza gukangura mugaruke muze mu bandi kugira ngo muve mu gihuru muri kwicisha abantu bange rero barabata abantu ko tukomeza kubarekera hano bashobora gutera ikibazo bakirinka cyangwa bakaza wenda bagatega abantu bakabica bituma babasenyera badutunda barimo basi batwise bonyine barahunga naho ngaho hariya munsi ya za Kabara ni hagati ya za Gipupu na Kabara ariko muri iriya mibande yo hepfo ngaho Kabara ko
kwa Muhebera. duherutse kubona amashusho ya bamwe mu bafurero n'ababembe bahunze bava muri Gipopo bari ahantu hababaye cyane mu bibira iyo ngiyo mu mashamba kure kuri none bari abaturage uwo basaba iki wowe nk'umunyamakuru cyangwa se nk'umusesenguzi? Bari abaturage muza mukuma urusyo mukome n'ingasi. Bari abaturage bahunze batabikeneye. Kandi nikibyerekana nuko bwa mbere amaduba afata hariya mu hariya za Gipopo baraje barabiyegereza bakazabahobera. Simwe twobona twanze guhungana na Mai Mai, turavuga ngo nimuza ntimutwica. Rero mudu umutekano tubana amaduba bizeza umutekano barabana kugeza bibaye ngombwa ko amaduba avayo. Bagarutse nono Mai Mai zaragarutse zirabafata zirabafunga zirabakubita zibagirira nabi ibintu byose zirabibakorera. Nono baje guhunga baba batwara baba bashoreye tibigeze abasika murahunga ni mudahunga n'abakitse ni bake cyane ariko abanyamwije barahunga. Rero ko n'abanyagwa hari bazaca umugani wo usanga imbwa yuri uzamenye ko ari uwayo imbwa nziza yuri subira bara batatu bazaca umugani wo usanga imbwa yuri igiti uzamenye ko ari umuntu wayuri yuriyeyo ubusanzwe imbwa nziza yuri ariko nuyisanga hejuru y'igiti uzamenye ko uzibaze hari umuntu uraho ngaho hafa ukabishaka uzamuca ukekera uhungi. Rero bariya nabo kuba bari hari ntabwo bishimye kunyagwara kandi n'abantu basobanukiwe iby'intambara banyagiwe kenshi bapfuye kenshi bwakizabishe kenshi ntabwo bari kwemera guhunga kandi n'uburiye bafata ubugwate harimo abantu babafashe hariya banze kubahunga. Rero nimureke abaturage mwebwe mwenyine habe namwe n'umugaruke Mai Mai ndetse na FARDC mugaruke ngaho mugaruke muve mu gihuru intambara nta muntu igendere nta n'umuntu ugendeye kwica nta muturage izica nawe Mai Mai nizo ukarabika indwara ntabwo uzakwica kandi nukenera gukomeza kuba umusirikare kuko ntazakoresha gusa ari training ukomeza igisirikare kimwe n'abandi kuko uru rugamba rukeneye umuntu umwe gusa wenyine igisegete muri Kongo yose gisegeti n'umufite ibitekerezo by'ibyo ideology yiwe abo ngabo ni bakeneye ariko umuntu witandukanye n'imitekerereze ya gisegeti kumota rubanza afite ubwo ufatanye n'abandi kwirukana gisegeti nicyo kibazo gusa gihari nicyo kibazo dufite mu bakongoma nicyo kibazo gisegeti niwe wateye ibibazo byose biri muri Kongo iminjyane no kwicana no kwibana no gusenyerana ni gisegeti niwe intambara igendereye tawo n'ubu nyine bamufashe intambara yoshe. Urakoze cyane reka n'ubundi duhite twerekeza ku ndondo naho turebe umutekano w'abaturage uko hameze uko hiriwe. No kuvuga ko iyi ndondo ya Bijombo kugeza ubu ngubu umutekano w'abaturage wifashe neza ndetse abo baturage ba Bijombo bafite umutekano wose ndetse bafite n'ibiribwa mu gihe mu Minembwe abaturage benshi basenyewe ibiribwa byabo bikangirizwa bigatwikwa ibindi bikasahurwa ariko ku ndondo ho ibiribwa z'abaturage birahari ndetse ibigori z'undi mwaka kugeza ubu ngubu biracyari mu mazu ndetse n'ibijumba byinshi biracyari mu mazu z'undi mwaka. Rero iz'uyu mwaka ko barabishakisha ngo barebe uko wenda uzobona aho bija kugeza ubu ngubu ntibirabona aho bija. Rero ni ukuvuga ngo umutekano w'abaturage bose bo ku ndondo ya Bijombo bameze neza baratuje baratekanye naho indondo ya Rurambo kugeza ubu ngubu naho umutekano wabo twavuga yuko hagituje hagitekanye haracyatuje haracyatekanye mu by'ukuri nubwo aduyi ari mwinshi cyangwa se nubwo aduyi akomeza kwigamba yivuga ibigwi agenda yikubita ku gatuza ariko kugeza ubu ngubu amakuru dufite nuko aduyi wese yamaze gutinya yamaze gucika intege. Reka twerekeze hano mu kibaya cya Mutambara aho uwitwa Yakutumba yongeye kugaragara. Busa Yakutumba yongeye kugaragara aho ndetse yanavuze n'amagambo menshi aravuga ngo hari bariyeri 28 kuva mu mujyi wa Uvira kugera Ifizi hari bariyeri 28 yavuze ngo kugeza none ngo iwe ngo akorana na leta byeruye ngo ndetse ne leta yamutumye ngo yavuze ngo leta ngo yamutumye ngo agenda kuri amabariyeri yose. Rero nuvuga ngo ubu ngubu ahantu hari umutekano muke mwage kwashira position y'abasirikare ariko bitavuze ngo izoshireho umugozi. Rero nukuvuga ngo ura muhanda wose mugiye kuba zero barriere. Rero uyu musirikare cyangwa se iri bandi yongeye kugaragara mu gihe hari yagize amakuru acicikana avuga yuko uyu musirikare cyangwa se rino bandi byapfuye ariko akaba yongeye kugaragara ari muzima. Bazacu umugani n'imboga mbi zizashira mu ngo. Nukuvuga ngo uriya muhungu bitandukanye n'abajya bavuga ngo inkuru mbi zisubiye imboga mbi zizaziva mu ngo. Uriya mugabo twari twamubabiki bitewe nuko yari amaze iminsi acecetse kandi bigashingira kuko bigeze kumubika
bavuga ko drone ya Murashi yari kuri Kwezero. Ayo ni makuru twashingiyeho, turongera dushingira ko amazi iminsi acecetse, yego dusubira dushingira ku audio y'abene wabo birirwa ibinyamakuru byinshi byandika, natwe dushaka kubikonfirma niyo mpamvu twayatangaje sukusha twabeshe tubigenda. Ariko twanabwiye ko bivugwa ko ntabwo twabeshe tubigendereye, yego kandi ikinyoma si cyo kiba cyaduhagurukije, wenda tubaho tugakabya tugashiramo umunyu cyangwa ubunyobwa, ariko titwa twagutunze kubabesha. Rero uyu mugabo arahari, yego yakutumba byagaragaye ko ahari, yavuze yigaragaje, nacyo tuba dushaka ko yigaragaza cyane. Rero yaje kurwanya amabariyeri. Urumva kuva Uvira kugera Ifizi amabariyeri 28. Yego ni ukuvuga ngo buri rugo mukarugenewe none bari, ni ukuvuga ngo umuntu wese aho umuntu wese ufite imbunda ifite ingese arimo kwamasohoka amatambiko umugozi, kandi igitangaje azamusohokana n'umwana we, umwe agafata hepfo undi haruguru, ta uniform ta ipapa n'akabutura, nta kindi kintu. Kandi igitangaje agagira gutyo yaramangiza ntigurire n'ikirato. Rero uyu mugabo yagaragaye nyine arimo kwitapagura ngo agiye kumara amabariyeri, ariko ko afite ashaka kubirira uriya n'umwibyi mubi cyane urabandi wakera wabigize umwuga. Kuriya hari ibintu ashaka kurira, ashaka ko abandi batarya, azakenera ngo arye wenyine. Iyo abonye abandi barimo kurya bizamugwa nabi, agashaka kugira ngo arebe ko yarya wenyine. Ni ukuvuga ngo yarazi ko arisanzo ari amabariyeri, ariko aritapaguye ngiye gukora amabariyeri yose, ariko hari icyo azasigaho. Yego hari icyo azasigaho. Muri iki gihe barwanye kandi za Fizi bapfa kandi imigozi agwana n'abapfurero, bapfa imigozi ngo batambitse imigozi, ngo batambitse imigozi, ngo abapfurero batambitse imigozi, ngo abantu batari wabo bararasana baramara. Ubwo nyine kandi wasanga hari ikintu kigiye kuvuka. Rero murumva ko n'abaturage ba Baraka na Uvira bagowe, kandi ugasanga nimwe ko bari myigaragambyo ngo wazalendo ngo ibiki ngo baze ububasha n'ubushobozi ngo barwane, ariko barabamaze barabishe nabi cyane. Icyo ni ikintu kigoye abaturage bo muri ya Mishasha, na ariko bagoye cyane cyane ubwenge buke bwabo. Aba bakagombye kuvuga ngo turashaka AFC, ariko n'ubwo batubivuga, yego urebye akajagari karimo hariya gusa, AFC irakeneye cyane, batanayihamagara cyane rwose. Ariko hari amaudio nariko numva bavuga ngo si yije ngo AFC ngo nize ngo none se ngo ni nkabi Uvira. Yego aya maudio mwabije ntayumvise ni aba bamazi ndanayafite aho. Nuvuga ngo AFC niki yayikora kwitinda, birimo gutinda, turimo kurenga abantu barimo gupfa buri joro, wari mwima ko turibwa buri joro ryaremwe n'Imana. Nuvuga ngo Kavira umuntu wese n'umukandida kuri arafuye, kuko buri joro tumenya aho ijoro riko abantu bose bakirega cyane, no bakirega rwose. Rero bakora bati AFC yego kuko yati abagabo bamaze iki ko ntakintu na kimwe babakora uretse kutwica no kutwambara no kudusenya no kutugira. Yego AFC irakora iki kubaza bivuga please kwitabara bagowe ko turi ku namba wani bantu bagowe. Yego wenda niba ari turi gusa nizi imfuti bozibona basi babona kino kiriyo cy'abaturage cyo kinwa. Rero nanivuze ngo abantu bibaraka nari za Fizi na yandi yo migozi, yego nubwo batarataka, ariko AFC igomba gushingira kuri ayo makuru igatabara abaturage cyane, kuko bararusha kandi gati hagokiye gusa Abanyarwanda. Ngira abatutsi gusa. AFC ni chama cy'abakongomani bose. Rero nabo babembe ni nabo ko bagisegeti nabo barago yego bagomba gutabarwa. Ejo nabonye video ukiraho bagaragaza uburyo Kigoma isa munsi bashiraho Kasayi, bari ukuntu baravuga ngo kuva muri Kasayi tantambarira, ariko muri Goma n'ubu wenda n'imbonda zo kumvikana kuko ibo intambara ni itararangira, ariko barakompara baravuga ngo ndore Goma irimo intambara, ndore Kasayi yiwabo wa president ukwisa. Biteye isoni, birahabaye ngisi nijuru. Ahubwo ndabamuntu yo kwifuza ngo este igume mu intambara, ariko iyo bona AFC intambara igume zibeye, ariko AFC usariyo dufite kuko kugira gisegeti akiri gisegeti n'ibitekerezo za gisegeti urebye iwabo ukuntu hameze no ibazega noneho muri este hosa gute iwabo ni basa kuri siko ari ameze este yibuke este yake yego yuka Goma yake urebe ya mashashe ne twadushuru bwa bucafu bwa gushupa ya mititi bya byenda byari hari yantu hose nyine ubibona ubikurahe baba sinzi babaga baryamye mu usuka amata hasi ukayayora ukayanywa n'uri hasi yapana mu gikombe. Yego ariko reba cyane nageze nambuka hariya kuri petite barriere fasha izuba. Yego
woreka kubifata fasha izuba ahantu hose habaga ari umunuko iminuko gusa ahantu hose Yego. ariko ubunyi Mm. kwa museka ukicambura kuri petite barriere Mm. ukamuseka ntana gasusu yego rero Mm. ari bitandukanye Mhm. AFC ni yumve ikibazo Cyane. cy'abaturage cyane bari abaturage baraka barako Mm. abaturage bumvira barako Mm. abaturage bo muri amashasha barako bose ko barakorerwa Mm. n'icaro gusa Mhm. ko barakubagurwa mugani w'abarundi Mm. ibintu barimo gukorerwa ntibibaho yego rero Mm. nuko bimeze bijanye n'umutekano Mhm. ni kwa kundi bikimeze yego abasirikare mu baranukije Mm. banze gusubira ku rugamba cyane pe Mhm. kandi bazareka guhata Mm. niba umuntu avuze ngo sinshoboye cyangwa sinshaka yego uwo muntu w'umujanye mu birago Mm. kera ko aba yapfuye mbere yo gupfa cyane umuntu aravuga ati sinsubira kuri kwenzero narahaguna mu mawazo aba yapfuye aba yapfuye hariho uwo muntu umusubiza inyuma Uramuhatiye. zana abandi basha Yego. kandi batabufite ureke ushira amaboko hejuru ngo cyane natsinze kuko Mm. tureka tubabwire ngo aho AFC ifashe Mm. cyangwa se ahiri Mm. AFC n'abakongomani baba barindira abakongomani umutekano Mm. nta mpamvu zo guhata bari abasirikare mu gihe babona ko bitagikunze sitagikunda AFC irabacungira umutekano kandi mwiza kandi mwiza Mm. ndetse babeho neza kuruta uko Kuko FARDC yari ibatunga. Mm. none se hari impamvu zo kwirirwa bivugora uko barivunisha nta mpamvu zo kongera kwicisha abantu bapfuye kera bari abantu bapfuye mbere yo gupfa Yego. mubareke Mm. mubareke urugamba rwarabananiye Mm. Reka n'ubundi duhite dukomeza ku mapoye esansiyeli cyane. Reka duhite tujaza Kalehe ku munsi w'ejo hari igisasu cyaturikiye mu baturage cyarashwe na leta ya Kinshasa. Iri kirasa muri santere mu baturage mu isoko. None ubu ngubu abaturage benshi bakaba bamaze kwasiga ubuzima batari bake ndetse n'inkomere nyinshi. Iki kintu leta ya Kinshasa yari ikoze kandi gusa ngo mwishari yuko Kalehe AFC M23 ngo iherutse kuhazana amashanyarazi urugomero rw'amashanyarazi iryo shari gusa bituma barasa mu isoko mu baturage ibintu leta ya Kinshasa irimo gukora yego Gisegeti arimo gukora ibintu bizamujana mu nkiko agahana kandi hariho n'amasezerano nyuma y'abiri avuga iki nyuma y'abiri azaja mu nkiko Gisegeti azaje kwisobanurira biyari uvuze ku rukiko nibuka arindi nkuru nasomye bavuga yuko waherutse kugurisha uranium no kuvuga ngo uranium kuyigurisha wayigurishije ku bashinwa n'abarusiya tivyemewe muri Kongo ari nubwo uricukura muri Kongo ugomba kuyigurisha aho bagutegetse kuyigurisha mu gihugu bagutegetse aho bagutegetse kuyigurisha kuko gira nikora ibintu zose bikomeye intwaro za kirimbuzi zose kandi nurayigurishe ayagurishe kuba opoza ku Rusiya rero no kuvuga ngo nikaya yavumbise urutoki mu mwoto kwanga uyu mugabo waraguze ku nkiko uyu mugabo ibintu yakoze yego nubwo wenda ababona Amerika imushigikiye ariko izamuka kurasa kumushigikira nuko yarimo exploit kira mu profit yego ariko Trump azava hari ubundi buyobozi ejo bundi azava hari yase naho ngo azahindura ibitego aya kandi n'ubwa nyuma bwe ntazongera no kwiyamamaza imyaka y'izo bimwemerera kwiyamamaza rero uyu mugabo amenye ko uriya mugabo umuhagarariye urimo kumushuka urimo kumwosha azava hejuru bundi Gisegeti aba bantu yikishije aba bantu yasenyeye aba bantu yagiye nabi n'aba bantu bahariya za Kalehe yarashe amabomba ya etetu mu isoko akica abantu 9 harimo abagore n'abana ibintu n'ubunyamaswa n'ubunyamaswa ukabije n'ubunyamaswa wo kurabaziza iterambere igihugu uyoboye waba usamba ngo bakigure uhirahira kongera itegeko guhindura itegeko nshinga ugafata abantu bose ukabarasa uhumye gusuka murasa mu isoko irimo abaturage ibi bintu utahane ndani kubera gusa ko ari abasoyifone nica habazize nuko abantu bazabikorerwa bamwe batazataho yego nukuri abakongomani bene batwara mu batazabona wabone ubugome Gisegeti afitiye Kongo ndetse n'abakongomani yego ari kibaza kubutaho na nyina wamubyara kumufa yego kuko nta kintu na kimwe cyiza yifuriza abakongomani ndetse na Kongo yaza kuba ari umugabo ufite ishaka mu patriote yari kuvuga ataho ibyo nakoze birahagije mumbabarire mushaka umuyobozi akomeza ayobora igihugu cyane kuvuga ngo urashe mu baturage reka n'ubundi dusanishe n'ubundi n'ibyabereye muri Ituri twabonye abaturage bose buzuye imihanda bandagaye baba bagenda bangara batazi niyo bahaye basha kubera gusa ile ADF naru
igisigeti bivugwa ko neza ubu ngubu ngo karayifinance azayifinance sizo guhisha ubu nyine biragaragara ko neza nayifinance reka tuvuge yego yaza kuba atayifinance imbaraga ashoye mu mirenge yazishora ituri ntara za be abaturage baba barabonye umutekano ariko ikigo cyarasigaye iyo afata ziriya drone zose yego agafata barabasigara barundi bose bareba shashuro na FDL na bana bose akavuga ati tugiye kurwana hano muri ituri twirukane ADF na yego nta misi tatu yari kumara yego kuko gabasiba nta n'impamvu barafite kurwana cyane bari kwigisha abantu rwose ariko ntiyabikoze kikwera ko abashiriki n'amafaranga yose bakorera bacukuza bari abantu ari abantu bafashe ingwate bazabacukura amabega kirusa bagenda bizabije kwa giseke zose abantu kuvuga ngo basanze abantu aba frère de Christ abantu 10 babakibitwe mikazi yego mikanisa abantu bari gusenga ibintu bibabaje gusanga umuryango bazasanga umuryango bakama batse kibasiga n'uwo kuzovuga amahoro kandi abari abantu bose bapfu usanga ari abantu bafitanye amasaha yego kwamba batsenga umuryango wose bakarambika none abo bantu bisege tukuntaza ahubwo uvuze gutyo nibaza ku ngabo za Uganda zifatikanije na leta ya Kinshasa ngo kurindira abana abaturage umutekano ese koko izi ngabo za Uganda zananiwe kurindira abana abaturage umutekano kugira ngo kuri none kugeza abakunzi ba Ruco TV reka dusoreze amakuru yacu hano rwose tubashimira kuko dutega amatwi ndetse no kudukurikirana andi makuru tubabwira no kubijanye n'imfungwa zabohowe zivuye ikinshasa za ingabo za imfungwa za AFC zavuye ikinshasa ejo haje abantu 15 abo bantu 15 mu gihe hari imfungwa 311 zari ku papuro rwa AFC basaba ko leta ya Kinshasa yababohora ariko muri abantu 15 nanone hajemo abantu 19 gusa bari kuri rwa rupapuro rwa AFC abandi batandatu umwe n'umugande w'Ugande abandi batanu ndawamenya ngo nabahehe rero murumva kundu leta ya Kinshasa ikomeje gushira mu macenga idashaka gufungura abantu cyangwe imfungwa za AFC ibyo ngibyo birasubiza inyuma amasezerano basezeranye za Doha ndetse n'ahandi yo guhererekanya imfungwa binyuze muri CICR rero rikadusoreza amakuru yacu hano tubashimira mwebwe mwese mukomeje kudutega amatwi ndetse mukabitwereka mugire amahoro mugire ijoro ryiza abari nijoro namwe abari mu gitondo mugire akazi keza amakuru yacu nakagaruka twongere duhurejo mu gitondo tubabwira uko bizabyifashe hirya no hino ndetse no ku mirongo rugamba nyiriza